بدني. Laisse-moi venir. Aïe. اليوم باش نعملوا دورة بالفلوك ذي ولا البط ولا الضفة هذايا لا علينا شنو هو يلا بينا. بسم الله. Deux, trois. Allez, une saute ma voix. 1, 2, 3. Oh my god! Oh! Mais alors je dois mettre ça sous l'eau. Ouais. Ok. 1, 2 et 3. J'ai raté le film, va me rater. On va recommencer Ahmed. Non! Je suis stressée. Come on now, dog. Come on, man. On est pas bien là tous les trois quand même. C'est quoi ça? Tiens, l'araignée. Ça pète là. Ça pète, il y a rien d'arrivé. Les deux. Bonjour à tous, je suis Naïma Ray et je fais des vidéos sur comment aller dans l'eau facilement quand il fait froid. Alors je vous explique, c'est tout dans le mental. Vous devez fermer les yeux et imaginer que vous êtes à Ibiza. Ok. Tu connais la nage? Toi? La brasse. Ouais. Allez, monte. Oui, monte. J'attends. ما تاخذش على شعري ولا حالتي. بون كيما قاعدين نشوفوا مع بعضنا. ما تشوفوا واحد شيء. توكية باش نمشيو نروحوا، والتشالنج اللي حبت تعملوا نايمة قالت باش انها تقعد تعوم لين تتعب، وين باش تتعب هي؟ انا زدت نكمل العومان لين نوصل غاديكية. خلينا نشوفوا قداش تشد. معايا. يلا او شد من تو. Allez. Ah, vas-y, lâche-toi. Je te jure, je vais poster. يا جماعة c'est bon. même pas 100 mètres, même pas 100 mètres. Nage, toi. Ouais, c'est tellement froid. Je vais nager la brasse. Oh, bientôt c'est Ahmed. Et Nahant. Difficilement. J'ai les bras, j'ai l'expérience. Elle est catastrophique. يا شباب même pas 100 mètres. يطلع اوكي دورنا باش نهبطوا نوموا. Oh my god. Allez, tu nages until the end. Yalla bina. Aïe. Si tu réussis à tout nager, tu mérites un sandwich au thon et des chips. Mode focus activé. Ça devient très intense. Ouh là là, on l'a perdu. Non mais mes cheveux putain. C'est dur, on l'a tiré ça. Il m'entend tout quand même. Allez, yalla. Au pire, tu montes dans le bateau. Ahmed, on t'attend? Non. En fait, le challenge est échoué. Les bâtards. On est en train de retourner. Bon, t'es trop lourd, saute. C'était mieux quand t'étais pas là. On avançait mieux. On est bientôt arrivé.
On est un peu en retard pour rendre le bateau. يا جماعة تقطعت لي بخنطق من غير ماسك جاتني السحيبة مش نورمال سيرتو انك ديما تغزر الكية راسك الفوق وتعو مي بون وهكا يا جماعة وصلنا لاخر الفيديو متاعنا. كانت رحلة محلية على الاخر. البحر بالرسمي مزيان لطور راني فاهم كيفاش فما عباد يسيبوا بحارات كيما هكايا مناظر كيما هكايا ويهبطوا لتونس ابار باش يشوفوا عائلتهم. مي بون ان شاء الله تكونوا عجبتكم انتم الفيديو عجبوكم المناظر وبالطبيعة كان عجبتك الفيديو ما تبخلش بلايك كومنتير وسبسكرايب كان عجبك الكونتينيو وملتقانا ان شاء الله دوما.